Mimi nimekaa hapa nikiangalia huyu msee for some time. Anakaa amechomwa na jua, ameboeka. Ona hadi vile amerarukiwa na kiatu. Inakaa konja, jua ameshinda hapo for long. Ameshinda hapo for long, si ndio? Sana. Mimi naona tumpatie kiatu moja. By the way, naweza mbless na moja. Nakuambia hivi, kama hata niwekea 200,000. Yes, kwa kupitira biashara, hiyo kazi sichukui ndio ya wero ucio. Nĩndirengia acha ngamohe handũ hakinyaga tuko gatiriri tutikwenda mawĩra ma 10,000 na ma 20,000 tukuma hau tukwambia gwita kuma 100 na guthii na iguru tusikubali tukirengia niko poa karibu horera ngamao uko aje niko poa ona nikubariki na hiki kiatu mimi umejuaje nahitaji kiatu nimeona yako imeraruka nikiwa pale asante unajua mimi wacha kiatu ona nguo ici koragwo na nguo pieo yemwe huragwo tuko ngakoma ngokira ngacio ngakora ci nyumu gakorera tuthio tuone uria tugwika haria duka-ini ona tiga ndo githima ukoragwo ha haria na flat hapa twende reke ndikuire giki hai ndarakwira ni Ngai wa gutuma mimi nilikuwa naisha no ndirahoya Ngai juzi ona ndirakwenda ndira pastor atiriri pastor ndeithia ma tikwenda gwakwa ukorwo itari kindu anjira Ngai ehe Ngai ni agwika atia ni aguka Ngai ni aguka ingia naweza koja hapa ingia tu sawa usitoe viatu ingia nazo wako gutheru u ingira nacio tapaka nyumba kundo gicoro-ini oi unajitaka na flux na flax na flax karathi sawa nitapaka uchafu kalia tu hapa haina shida thime kiratu thime kiratu before tumenya ni atia na wereke ngwire Ngai arokurathima arokuonekanira arogutuga aria angi magithie hathara urauga profit is there pure profit niki kiuruko urakirira ke ngwire ndageire mutino last year mweri wa 8 ngikoma thibitari ya Kenyatta Hospital National for 2 good months ndauma thibitari ri nderite kire kindu giakwa ti mugunda tiki ngithoga gia na thina wa mwiri ndikona hinya moko ndikona hinya maguru ndingihota guthikuna hau ja tutwira wa kamujei ndingithina hau ja tutwira wa kurimia ndungiruta wira riu ni ndire kindu ndinakio tukamake maundu ni mekwagira kwa no aigu nginya ndiriga kuria no wona tirio ta kiratu ta kirore na kirahanaga ona tarore maguthi masafa ndukama no no mwahekira eti mutumia kwa niorire my wife alipotea kai kiratu giki njikire nikira kiratu tiga stress ni ndi na stress wewe unachoma kayako kaweta gogo asa ni nditagwo Kamengo ti Kafengo Kamengo riu nakigua ndaigua horo riu ngua ngoragwo na imwe peke yake ndire nguo ngitigeno huraga utuko ni gukwirite uguo muraigua huraga nguo utuko ngekira rucini tarore uri hana ine uri hana numona ni ndona ma ya kumaka kagwethere gathuti tukioneka ni ugucenjia ciha cina guku aya numure numwege kaena nginya mugeka ina mugeka hakuna ikine nai
Naona vile umekaa vizuri sasa, unakaa kijana. Nakaa poa? Sana. Lakini mimi sitakagi nguo kama hii. Unaona hii venye ni dogo. Ino keleka nini muno? Takarole, ubona venye kananitosha. Simekutoshea vizuri. Mimi nataka vitu kubwa. Nataka koti inakaa hapa. Trouser iko oversize kidogo. Niguo ndida gate. Ino ni kanini muno kara kenyita. Ne, kana nishika. Tukirake gwetherege. Ingine kubwa sasa? Ingine kubwa. Nitafutie basi nitoe hii. Toa hiyo. Ngoja tulia. Wacha nipiga simu kidogo hapa. Hello pastor. Amen. Mwathani ahonoketie kanduka ta ndigite guthangania kana gucoka na thutha. No ndĩrĩrĩrio kĩa muoyo kĩrĩa tũkorwo tũthiĩ tũgĩra kwa muoyo. Amen. Rĩu pastor rĩo natigana na wĩira. Wĩkagĩra mũbuto size ĩrĩkũ? 32. Kĩrĩa? Kagoti? 46. Shati? Ĩkũigwo pastor ndĩna kandiru kega. Hawaski. Ndũmĩra 5,000 ngũrehere nguo njega biũ thaka biũ, original clothes. Na kĩratũ ngũkũrehera free. Only 5K. Tuma thaa ici kopocera biashara ngũrehere. Asante sana pastor. Amen. Ndio hii. Umeleta? Ndeka atirĩrĩ, ndericũkwo. Ũkueyo? Reke thiĩ na gaka. Ũguo karĩ. Actually rĩ. Nĩ tiko ndĩrona karabiti. Karagũbiti. Ndĩrwa he free. Ndakũhe icio. Reke njoe ici ingĩ. Thiĩ ngacite na harĩa. Ngetigwo rĩu ningĩ nene ĩmwe. Ngĩthiĩ ici ndĩcite. Ngetigwo ningĩ nene ĩmwe. Tondũ ici ndagĩtendi ĩngĩ. Kana ũgĩũke angĩkuongerera ĩngĩ ĩmwe. Ĩni ũtige gũkua ĩmwe. Nĩũkũnjongerera? Ningĩ tondũ ici nĩgũte ndĩrate rĩ. Ngũthiĩ ndĩcite rĩ. Nyone cia gũcenjia. Biũ. Njethera na wĩhũrĩre Ngamau haha. Haro Ngamau. Tandũmĩra text ya size ya nguo yaku, kĩratũ gĩaku, na mbuto, kĩratũ na shati. Ngũrehere nguo njega biũ original at a half price ũrĩa ũngĩona nduka-inĩ. Hena andũ ndĩkũraga nĩ mũroma plugs. Okay, no karoka reke ngire. Sire de. Unaona vile sasa umekaa kijana. Ati kijana? Unakaa poa. Hapana, sitaki hii. Hapana, mnataka kunifanya kijana aje? Nitafutie ingine haki. Najua mnanipea lakini nitafutie kingine. Acha nipewe hii. Unaguruka kadha hizi. Kwanza ni ya white. Si ndio poa vizuri na kutoa vizuri. Nitafutie tu kingine kaidile. Jethera kangi. Ngamau. Ndũrĩ ũrandũmĩra mbeca, ngũrĩra ũnengere ciringi 3,500 ngũrehere kĩratũ, mũbuto na shati. Tũma thaa ici tondũ rĩu nĩ plug ndĩnake, we ndũrĩ na plugs nawe. Tũma ona pastor nĩakũrandũmĩra mbia ciake ũndigĩtie ciaku ndũmũrehere nguo. Niĩ ndirenda, niĩ ngũikara ona iria njikaraga nacio. Nĩ ta ndarumirwo. Harakisha na kumoka. Harakisha tumaka nenda kuingiria ndĩrenda. Sawa. So, mmesema mtanipea nguo ngapi hivi? Kuna outfit kadhaa hapa. Mnanipea free? Sawa. Hiyo ingine ni gani? Hii nayo inakaa poa lakini. We. Ni nini? Broka ng'ombe. Ade? Tuone broka. Nie? Ng'ombe, Unachoma, mimi si broka. Tena. Ndio broka, ata broka. Nauliza hivi au kwa hapa? Gweno nĩ njega ndiregete na nĩkũhe mũrahe. Unaona vile imekutoshea. Unataka kunizeti kwa polisi ndio nishikwo? Hapana, hii ni outfit, hii si ya karao. Hapana, wewe ndio polisi wa kwetu. Wewe unaona kaa aje? Na kazi vizuri kweli? Sana. Sikatai mnanipea hizi nguo free. Lakini tena sio certificate kwa polisi. Asha. Hii. Mimi naona mnitafutia nguo ingine. Unaona vile imekutoa vizuri. Hapa nipigie afande K nione kama atanunua hii nguo. Sorry. Nitaibeba, acha nitabeba. Sawa. Wapi simu yangu? Nitabeba. Juu nyinyi mnanipea free, nitabeba. Haro afande K. Sina shida afisa. Much respect. Kuna kesi. Nakwambia hivi niko na kaguo kingine hapa kako kutoka kiatu.
hadi shati zinakaa tu polisi. Ungekora atia gora na kwa shati 5,000 basi kiwe na matano na kirato kihana gya borithi biũ kina makara ma borithi na nĩ kĩerũ ciothe nĩ njerũ. Ate makesi marĩa ma December matirĩ mathira afisa Kembu kurehere bure makesi macio tukimaigia thĩ ndakona utazipenda reke ngũhũrĩre mbica ngũtũmĩre na WhatsApp. Asa reke tunjuke nĩ kuciona ndirĩ na thimũ njega. Esa nĩ kenjuke na Flax Collection makoragwo Thika, Mirema na Kiambu Town. Nĩ kuo ndĩ thaa icio nĩo maranyenderia rĩu ngũka ngĩkũhe free manyenderia. No njĩra ndĩmũhũrĩre rĩu. But anyway, na Flax Collection